محمد رسول الله. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا حلالا طيبا ولسانا ذاكرا وبلدا صالحا وزوجة تعيننا في الدنيا والآخرة. Franky ini lahir tanggal 14 Mei 1980. 42 umur Franky. Baru dikitabkan. Jadi Franky setelah diislamkan tadi, disyahadatkan, maka namanya kami buatkan, disepakati bersama dan disetujui oleh walinya tua. Gerangan Franky ini Malik Ridwan Franky Storus.